Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyunun 15'i Cuma günü. Kanunsuz surette mahkum etilgen Ukrayna rejissörü Oleg Sentsov'nun koloniyasına Ukrayna Yukarı Radasının insan haklarından vekiliyetlisi Lyudmila Denisova kırıp olamadı. Bunu o UA TV telekanalına bildirdi. Onun sözlerine göre Yamalo-Nenetskiy bölgesinin cezalarını yerine getirip boyunca Ribera Ria cevabının sebebini anlatmadı. Rusya ombudsmanı Tatyana Moskalkova da Sentsov'nun Rusya vatandaşı olganını kaydetip yardım etip olamadı. Şimdilik de Denisova müzikereler çıkmağa kirdi. Şunun için Ukrayna ombudsmanı meseleni Moskvada halledecek olan. Bununla Lyudmila Denisova Facebook'ta video paylaşıp koloniya rehberliğinin onu teritoriyana terk etmeye rica edip durganını gösterdi. Зустрілась з начальником колонії. Koloniya rehberi ve Yamalo-Nenetskiy bölgesinin cezalarını yerine getirip idaresinin rehberi ile kuruştum. Hiçbir alda Sentsov ile kuruşup olamayacağımını aytıp inkar cevabımını omana berdi. Ama bir şey anlatmadı. Niçin reddetti? Sentsov'nun Allah hakkında sorağanımda hiçbir malumat bermedi. Koloniya teritoriyasını terk etmeye rica etti. Oleg Sentsov ve bütün Ukrayna siyasi mahbuslarını azat etmek. Buna Kreml'nin Letonya faalleri ve Riga'da Ukrayna diasporasının temsilcileri çağırdı. Birkaç memleketin o günde aksiyalarını geçirdiler. Şu cümleden Frank, Alman ve Rusya elçihaneleri yanında. Bunun ile futbol boyunca dünya çempionatını blok etmeye çağırdılar. Amerika yazıcısı Stephen King Oleg Sentsov'nu azat etmeye çağırdı. Bunun hakkında o Twitter'da yazdı, kaydetkeni gibi vakit ketdi. Ukrayna rejissörü öz bakışları sebebinden vefat edebilir. Bunun ile King Kreml siyasi mahbuslarına kol tutuğa koşulmağa çağırdı. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın baş katibini 38 memleket Oleg Sentsov'nun azat etilmesine kol tutmağa çağırdı. Antonio Guterres resmi mektubunu Ukrayna'ya verdi. Onda Kreml Ukrayna siyasi mahbuslarının azat etilmesi hakkındaki meselede teşkilatının rolü hakkında aytıla ve bu mevzunu baş katibinin iyunun 20'si 21'inde Rusya ziyareti vaktinde kotarmek talabı da yazılgan. Deb bildiriyor Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Ukrayna'nın daimi temsilcisi Vladimir Yelchenko. Müracaatga şu cümleden Avrupa Birliği'nin memleketleri, Amerika Birleşken Devletleri, Türkiye, Avustralya, Kanada, İsveçre'de kol tuttu. Ukrayna rejissörü Rusya'da kanunsuz surette 20 yıllık hapis cezasına mahkum etilgen. İşgal etilgen Kırım'da terör eylemlerini hazırlaganında kabatlana. Mayıs'ın 14'ünde Tümen vilayeti Levitnyagi şehrinin koloniyasında Sentsov müddetsiz açlıkını ilan etti. Rusya işgal etilgen Kırım'da ve vaktınca Kiev'nin nezareti altında olmayan Ukrayna'nın şarkı teritoriyalarında dini insanlar haklarının bozulduğundan mesuliyetlidir. Münasip kararını Amerika Birleşken Devletleri'nin senatında kongresmenlerinin iki firkalı gruppası kaydetti. Ular Prezident Donald Trump'ны bu bozuluvlar için mesuliyetli olganlarga karşı sanksiyalarını körsetmege, Amerika teritoriyasına kirişlerini yasak etmege ve mülkiyetlerini buzlatmağa çağırdı. Amerika'nın Illinois eyaleti 2018 senesini Golodomor 1932-33 seneleri genosidinin kurbanlarını anıv yılı olarak adladı. Bunun hakkında Amerika Birleşken Devletleri'nde Ukrayna elçihanesi eyalet velisinin vesikasına esaslanıp bildiriyor. Kaydetilgeni gibi Ukrayna'da açlık Stalin'in totalitar rejiminin Ukraynalarga karşı planlaştırılgan aksiyasıydı. Elçihanenin malumatına göre Golodomor'unu Amerika'nın 11 eyaleti genosid olarak tanıdı. Amerika'nın Colorado eyaletinde stomatologiya klinikası yanında ateş neticesinde 4 insan yaralandı. Onların arasında 2 bala. Bunun hakkında yerli politsiya bildiriyor, belgisiz adam durakta ateş açıp sonra maşinaga minip ketdi. Politsiya onu yakaladı. Vakanın tafsilatları ve sebepleri şimdilik belli değil.
вака ерінде канун қоройжылар чалыша. Флорида элетінде Америка топелерінде олған қаза нәтижесінде 6 инсан яраланған. Аттракционлар паркында уч вагонетка рельстен чықты, бірі есе бұтынлей тұшты. Бұны елетінің құртарыжы қызметлері білдірі аттракционларының әке зеречісі 10 метр yüksекliktен йықылды ве умумен тықылып қылған бұн енден 10 инсан тахлие етілді. Яраланғанларының сағылық алышымдылық белі дегіл. Аттракцион вақтынжа қапатылған. Қанун құройжылар вақаны тақиқ етмеге башлады. Фукусима 2 атом электростанциясыны ишлетувден алмақ 4 реакторыны есе Японияда сөкмек. Бұл қарарны Токио энергетика шаркеті алды деп білдірі Associated Press Фукусима 2 бен 11 сенесі Фукусимада олған қазадан сон ішіне девам етмейді. О вақыт күчлі зелзелеве цунами нәтижесінде АЭС система сувотығы бұзылған еді. Нәтижесінде әтрафтаки мұйт радиоактив моделер әлі кірленді. Әлі қолғанларының ресми саясы 16 bin insandan ziyadedir. Рамадан айының сонуна келмесі мұнасибеті еле қайдетілген Ораза байрам бұл сене июнның 15-не келе. Рамаданның сонки күнеш қавышмасы еле әршейден іші. Шавал айының ил күні башлана. Демек, Ораза байрамы да келе. Будаққадан әрбір мұсылман Мухаммед Пейғамберімнің белгіленген шен тантанын қысмы ола. Қырым татарлар үшін Украинаның ән бұйық мұсылман жемиеті үшін Ораза байрамы әр вақыт ән мұйыма деселерден бір еді. Фақат Русия кемиеті оны әвелкі сербес тантаналары еле ортақ ноқталары олмаған ресми тәдбірге чеварды. Мы находимся в исламском культурном центре города Киев. Первый день праздника Ораза байрам. Киев шәрінде ерлешкен ислам медени мерkezінде Ораза айы Рамадандан сон келген байрамның ilk күнінде bulunamыз. Бүгін мұсылманлар ашларны сынырламай, түневін есе сабадан башлап күнешнің қавышмасына қадар оларға ичмеге ве ашамаға ясақ еді. Украинлер, қырым-татарлар Украина территориясында даймая. Украина территориясында даймаяда вақтынжа яшаған дигер миллет мұсылманлары бүгін байрамны Украин мұйтінде қайт етмеге келді. Байрам намазны ве хутбеден сон байрамны қайт етмеге чықалар. Софралар бол-бол донатылған. Байрам емеклері, ойынлар, батут ве балайлия бойыклер үшін әгленжілер. Хатырлатам, Украинада тахминен миллион мұсылман яшай. Эсасен ишғал етілген Қырымда яшаған қырым-татарлардыр. Тушевден сон турмақ Кремльның сабық Украин саясима бөсі Геннадий Афанасьевның аписте тұтылмасы қылынувлары ве атшылығы қында язған китабының серлевасы. Едеюс әлі нұсқа рус тілінде шыққан. Украин тілінде китапның көзге яқын басылмасы ве сентябрь айында Львивде тәқдим етілмесі планлаштырыла. Бұның әлі инглиз тіліне тәржім етілмесі де планлаштырыла. Китаптың бір қысмыны Геннадий Афанасьев Олег Сенцовға бағышлады. Onun için ağır anı hatırlay. Sıkıştırу altında Сенцовға қаршы шатлық еткеніне. Не один раз, дуже багато разів згадував. Бір кереде гил Олег Сенцовны китапта чоқ кере анам. Анда оқаны кебі язылған. Айып, мағрур шейлер ақында. Сенцовнен ғұрурланам, үзім үшін утанам. Ама китап ялыныз бұл мевзуны кетірмек үшін язылған. Инсанларының оның не қадар жесер олғанны анласын деп, ішіні фаш етмекін тұлувдыр. Азат етележігіне инанам ве бұның үшін көрешмек керек. Украина тарафдары олған Қырым файлына Русия көветчілері 2014 сенесі майыс айында қанунсыз суретті Ақмесжетте тұтып алды. Декабрьде Москва махкемесі оны дерсін ишғал етілген ярымадада террор әлемлерін азырлағаны үшін 7 еллық апиш жазасына макюм етті. Әке ел евелсі Украина Русия песлерінден әкем өбісінің Геннадий Афанасьев ве Юрий Салашенконың азат етілмесіне ерашты. Урметлі серджілер бұдақы қаға бұл сонке хаберімасыды. Дадачу хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыны сағлықнен қалыңыз. Көрішкенде!